Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba nga ku xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sibuleza Ndlovu eka lembe ra 2024 nga ku wa ta koka ku tika loko va nga endli swin'wana. Loko va hi langutine eka malembe ya 3 lama nga hundza, xiyimbeleri Mr Post va kumeka va karhi va twakala eka tiphurojeke to hambanahambana. Xikombiso, a va twakala ka tiphurojeke ta Psychology, va twakala ka tiphurojeke ta Nomonde Roger, va tlhela va twakala ni le ka phurojeke ya DJ Gift Magigwana. Se hi ndlela ya leswi endla leswaku va tshama va ri emilon'wini ya vanhu. Naswona loko va hi swi langutini, xiyimbeleri Mr Post va le ku tirheni kahle swinene. Kambe loko se hi kamba kwala ka lembe ra 2024 tanihi ku xiyimbeleri Psychology se u humile eka ntlawa lowuyani, leswi vulaka leswaku eka paseka leyi yaka eka yona xiyimbeleri Mr Post va ta va nga ri kona eka album ya Psychology. Kasi hala tlhelo loko hi langutini swi tikomba ku lo wi kumbexani ku lo tititi hi tlhelo ra Nomonde Roger. Hi va hi hleketelela leswaku kwala ka paseka kumbexani ku nga huma album ya Nomonde Roger, kambe swi tikomba nga ka ha titimerini. Hi xitalo hi tiva Mr Post loko fanekele ku huma project eka tlhelo ra vona va sungula ku va va yi navetisa ka ha ri na nkarhi. Se loko ho va hi langutini mi ta swi vona leswaku a va le ku navetiseni ka album ya Nomonde Roger, leswi nga vulaka leswaku a ku na album ka paseka leyi yaku eka yona handle ka loko nghenelela swin'wana. Leswi swi vulaka leswaku Mr Post eka paseka lembe ra 2024 va ta va nga ri ku twakaleni, rito ra vona ri ta va ri nga ri ku twakaleni. Kambe eka malembe ndzhaku va tiyisisa leswaku va twakala lembe hinkwaro hikuva va nghenelela ka tiphurojeke ta swiyimbeleri leswi a va tirha na swona leti a ti huma hi ku siyerisana kwala xikarhi ka lembe. Kasi loko hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President, kahlekahle hi nga vula leswaku ku pfuka ka Limpopo Poison ingaku swi ta tisa ku cinca swinene hi mhaka ya ku sweswiwani ku ya huma album ya Hlavu the Gupta laha xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga ta va ri kona. Kwala ku fambeni ka masiku kumbexani ku fambeni ka lembe ku ta huma project ya Prince Rangani, ivi ku ya huma ya vona ku tlhela ku huma ya Dr Joe Shirimani. Se mi ta swi vona leswaku Benny Mayengani the President va ta va karhi va twakala lembe hinkwaro, leswi ni vonaka nga ku eka xiyimbeleri Benny Mayengani the President swi va veka ka xiyimo xa kahle. Ndzo twa ingaku eka tlhelo ra xiyimbeleri Mr Post ku va ku kumeka ku lo tititi kumbexani ku nga twakali nchumu, sweswo swi va na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hi tlhelo ra xiyimbeleri Mr Post. A swi ri kahle leswaku na vona eka tlhelo ra vona ku fana na sweswiwani i paseka mi kuma leswaku ku huma yin'wana album ya xiyimbeleri lexi nga hansi ka vona laha va nga ta hoxa xandla kona. Swi endla leswaku nqambi yi tshama yi ri emilon'wini. Leswi hi la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.